Halo, assalamualaikum. Nah, ini di hari Senin, tanggal 17, nak sholat Idul Adha di Masjid Agung Palembang. Ini baru pertama kali aku sholat di sana, sholat Idul Adha. Mantap. Pak, ayo sini. Lari kucing loh. Makanya sini. Kucingnya kabur. Pak. Jagung. Nah. Kucingnya kabur. Oh, masa di situ pun. Hah. Mana udah? Sudah jam setengah 7 lewat. Kondisi Masjid Agung di halaman parkirnya sudah ramai. Nah, di jalan besarnya lumayan ramai. Mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami rame loh. Mohon perhatian kepada jamaah wanita atau jamaah muslim. Allahu Akbar walillah.